Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan agari, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Baknang ti pamilya ang nagtaudan ti nobyak ani Cristina. Nakurapay kami laeng. Dayta ti makagapo, no apay asaan nga umanugot dagiti naganak na nga agkalaysa kami. No pay masikugan ni Cristina. Nakiwin naswas kanyak ni Cristina, apaman ang nagpasngay, kat imbati na ti anak mi kanyak. Kunak no gasat kon ti agbalin a single dad, ngam nagbaliw ti amin, idinamamok ni Lara. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Gary, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Pare Berto, kasino tay babae alimabas itay? Adumat ti babaya limabas itay pare. Jak amo no asino kadakwada ti rakda kamatem. Jay man kulot ti buok na, pare. Ni Ma'am Lara dayjay. Lara? Kasla itala ang nakitag dito'y lugar tayo Wen, kaumumay na lang idinapalabas alawas. Iso ti kabarbaro a midwife dito'y lugar tayo. Nag-retire nga mina ni Mrs. Cruz. Kastagayam. Apay nadamag mo pare. Di mo ibaga, analab at first sight ka kenkwana. Adto yan ti kapem, anak ko. Ay nanang. Kunak mo ta siya kung timakamong agtimpla iti kape. Okay laang mo't no siyak ti agtimpla. Simple laang mo't na ita trabaho. Agyaman ak nga ron no kasta, nanang. Madlaw ko akasla naragsak ka ita, Gary. Akwa, nanang. Agpod no ka man, anak ko. Adda ka din iyam amom amanugang may. Ni nanang mat. Di mo ibaga nga aging ga itakat or-orayam latta di panagsubli ni Cristina nga ina ti anak mo. Nanang, saan mat akas karina amang yawi daklatan iti manugang yo? Pilyak pa'y mataan na imbag ti iyawid ko, nanang. Pilyak tay saan akas ka ni Cristina. Abagi na laang ti pampanunutan na. Sa dino ti papanan nyo, tatang? Naskan nga agtrabaho anak ko. Tapara matlaang kan ka. Marabyan ka kadimanan? Diyak masigurado, anak ko. Ngam saan ka amadanagan? Tagawid ak tumatladagos. Apaman amalpas ti trabaho. Di mo liplipatan ti gumatang iti ayam ko, Wen, anak ko. Igatangan ka iti ayam mo. Basta agsingsingpat ka dito, Di mo pagpungpungtutan dalulom kan lolam. Wen tatang, agsingsing petak, tapno saan nga agunget dalolo kan lolak. Pare Gary, ni Ma'am Lara ti lumabas. Kasla na dagsan ti awit na. Un nga rod pare, nagbuntog amag na. Katanya pa lang nga rod ti urorayam ngay. Ingkatulungan na. Nakababain pare. Kasano ngay, no di na kaya ti agpatulong kanyak. Ay na pare, dayto yan ti chansam a makipagayam kan kwa na. Take the chance, ako na day ti English. Pare. Anya manen. Amangan no mapabain na anak laang. Awahanin ti adupay asao. Ingkakatulungan na ni Ma'am Lara. Anyang iti amom. Amangan no daytan ti pangrugyan ti love story yu adwa, pare. Mabit laang, Ma'am Lara. Do I know you? Madlaw ko nga itay pa asursurutan na ka. Gary tinagan ko. Di kagdanag, ma'am. Awan ti dagas apanggap ko kan ka. Kaya't ko lang ti tumulong kan ka. Saanan? Diyak ka sa pulan ti tulong mo. Alakit din, ma'am. Siya kung timangimot kadagay tanatang. Mabit lang. Asino tinakadamagam alara tinagan ko?
Kwa, ma'am. Namuak iti kumparek. Kasta ka di? Ala ka di, ma'am. Siya kung timang bagkat kadagita anatang. Pasensya ka na. Ngam kasi tikino na kita eh. Kabaalak. Kan may sa. Asidagla ang mati klinik. Oh, pari-gari. Apa yung nagsubli ka? Kunak man no tulungam ni Ma'am Lara? Pare, di na kano kasapulan ti tulong ko. Aya? Anya ti nakakatkatawa iti imbagak, pare Berto. Kaapoy ka ano kasta, pare. Unay kan pare. Amon pare, nusyakti si ka. Agawa akon ti agdaton kinilara. Ngamin, amangan no maunaan nakapay ti dadduma. Agdaton adagos? Saan kami paymat nga agpagayam, pare? Agdaton nakit din. Kat, kastamat ti uso ita? Saan, pare? Timing laeng. Narigatan. Amangan noon niya pa iti panunutan ni Lara. Okay, no day tati ko nam. Angam kita tamangan no maunaan na kati sa bali. Narabyan ka manen, anak ko. Nag-overtime kami ngamin, nanang. Ni Jake ngay. Ada iti si Ledyo. Nakaturugan. Nakaturugan? Di nak inuray ang nagawid? Kaano ayat ti resdem, anak ko. Kanayon ka ngaminan amarabyan. Amang ano panunutan ni Jake nga awanan oras mo para kan kuana. Nanang, anusan nyo ko mga ipakaawat kan kuana? Saan abali? Tapara matla iti masakbayan na dayto yung araramida. Ngamnas kan nga adalatamot oras mo para kan kuana. Uray, maminsan laeng iti makadomingo, anak ko. Bayam, nanang. Agpakadag iti bus ko. Tauray aglanganak intun umay Sabado. Ay, nasa isaya at to siguro no adan asawam, anak ko. Tapno adan tumuten kadwam amang padakkel iti anak mo. Panagkunak, dandanin, nanang. Ha? No ita, da kayo pay laang timaka mo iti anak ko, nanang. Agawid akon, pare Berto. Sana balay. Dalpas matan ti trabaho tayo. Mabit lang pare. Agsat tayo kanupay. Kuha pare. Sana mabalin nga agbartekak. Apay kumasaan? Maminsan lang mat. Amumat pare. May sa ka-single dad. At dati anak ko nga agururay kanyak. Isuasaan ang mabalin ang makiinumak kada kayo. Ti anak mo ka diti makagapo? Wano di mo lakayat ang makita ni Ma'am Lara nga uminom kamat iti arak, Ha? Sikamot pare. Kung kunaklaan ka di, pare. Anya nga ta? No saklaangan ti mapan ije balayo, pare. Ta ije tayo laangan nga aginom. Saan na mabalin, pare Berto? Amumutan ni nanang. Kagura na unay ti arak. Agungat dayjay. Awan lata. Sige, inton mamin sa langan. Agan-anad ka iti panagawid mo. Ni Ma'am Lara ti masabat ko iti dalan. Lingdag ti rupak. Tapnos anak ang mairupaan. Aday ta. Naimbaglangan. Ta nakakalugungak. Gary! Apay ka di, Ma'am Lara. Kunakon kat. Sika dayta. Adda ka di bagayo, ma'am? Mabalin ka di. Di na kun awagan iti ma'am. Lara ko namlatan. No kasta ti kayat mo. Sige. Mabalin ka di at tulungan na kamang bagkat kadagiti gamit ko, Gary. No kasta. Pumanaw kan dito'y lugar mi? Saan? Umakarak lang iti boarding house. Kunaklakit din no pumanaw kan. Sapay saan ko ang naala ti number mo? Ha? Anya di ko nam, Gary? Kwa. Ang dagiti gamit mo ang mabagkat, ma'am. Tarugya kong ti agbagkat. Adto ti tangdan mo, Gary.
Saanan, Lara? Nakababain mat. Ala, syakit di ko matirumbang nga agbain kan ka, ah. Gaputan nagpatulong ak. Kat santa mo't close. Sikakit di mat. Okay lang kanyak, Lara. Oh, awatam nga rudan ti awat ko kan ka akwarta. Pakaragsakak ti tumulong kan ka, Lara. Isuasan ko nga awatan day ta akwarta. Ha? Ah, nukas ta nga rod. Urayan nakbiit. Inakalaan tin sa gana ka meriendam, Gary. Day taman kit di merinda, Lara. Mabisinak nga mina. Agpakada akon, Lara. Agananad ka, Gary, ha? Kat agyaman akmanan itipan ng tulong mo kanyak. Awan an yaman na, Lara. Ay gayam. Sakbay pumanawag. Mabalin ka di ang maalati number mo. Ha? Hindi. Anan mo ti number ko, Gary? Kuha, Lara. Anan waham ko na. Tapno... Oh, tapnoan niya. Ala, agkalingatan ka matan. No di mo kayat nga ito tinumber mo. Tinumber ko latan ti isip mo. Tapno no agpatulong ka. Nalakaatiksan nak. Ha? Okay. Sige. Muti nga ro ta cellphone mo. Ta isave ko ti number ko. Hello. Naimbag Arabiim, Lara. Gary? Wan, siyak da ito'y. Pasensyakan No italaang nga inmawagak. Italamanan ang nakapagludak ngamin. Okay lang mat kanyak. Kat kumusta ka matan? Kasi ti Apo. Nasayaat mo't latta. Nasayaat mat nga ron no kasta. Si Kangay. Kumusta mo ti trabahom? Nakita nga adu ti tao jay klinik itay. Ay, makabanog. Nga manusak atay sukat nga di pinili ka trabaho. Sa maysa, pagayatak mo ti tumulong kadagitag kasapulan. Lara. Mabalin ka di nga agkita ta. Kalpasan ti duty. Adda kumakayat ko nga ibagakan ka. No, okay lang. Okay. I-text na tulat nga rudan no sa dino ti pagkitaan ta. Umayak to, Gary. O sige. Ay na, nagmayat mat gayam tag-standby dito parkan niya. Uwan mat. Isungarod na dito iti pinili kapag pasyaran ta. Ay, wan gayam. Anya nga minin ko na may ibagam kanya. Lara. Anday ta ka manan, Gary. Kuha. Mabalin ka diti. Agdaton kan ka, Lara. Sakbay asong batak dayta. Mabalin ka di asyak pa'y nga umuna tagdamag kan ka. Damag ko ngamin kat adan anak mo. Husto ka di? Wan. Putno dayta, Lara. May saak a single dad. Ngamuray no kasta. Sapay kuma. Tauman nugot ka nga agdatonakan ka. Jake, anak ko! Tita Lara? May ni Antim Alara, takayat nakakano ang makita. Yehey! At damanan kay ayam ko. Jake? Anya day jay, tita? Mabalin ka di amami tiyawag mo kanya? Okay, Mami Lara. Urayan nakbiit, tay nakalaan ti bolak. Tagay ayam tay jerwar. Lara, okay lang ka di? Amamit iyawag ni Jake kan ka? Wana, awan mo't dakas na, Gary. No kasta, datan? Wan, Gary.
Aklo na kon ti ayat mo. Ay ayatan ka unay. Kaano kayo ngayong agkalay sa kanilara, anak ko? Si kamat nanang. May sa abulan laang tinapalabas, sipod inaklon ni Lara ti ayat ko. Kalay samot ng tibagbagayo. Isumat lang nga iso ti turong na anak ko. May sa atawan ang nagdaton kakenkwana. Ay nabayag mo tanday jay Kasaritak to ni Lara, maipapan iti day tabanag, nanang. Nasaysaya at pa'y anak ko. Ay na, talaga ang magagara na kun amanayunan ti apu ko. At dantolata, nanang. Naibagarabi iyo, Auntie Rosa. Pasensya kayon naladaw iti dinner tayo. Nanang, kun amlatan Lara. Day tati kayat ko nga iyawag mo kanyak, Lara. Wana, no kasta ti kayat yo. Da kayo ti matungpal, nanang. Hay na. Agpalpalakpak tilapayag ko anak angag iti dayta nga imbagam, Lara. Ay mabit lang taala at timakan pagsasangwan tayo. Lara, pasensya mo ni nanang Talaga akas jay na. Okay lang mo't kanyak, Gary. Saan mo't a big deal? Kan may sa, nasaysaya at matlaang nunanang tiyawag ko kankwana. Tapno mairwamak matan. Ada ako, nanang. Pasensya kayo no narabyanak. Nag-over... Christina? Surprise, Gary! Anya ti aramidam dito'y balay. Nagsubliak dito'y Pinas. Takayat ko nga ituloy tati ayan-ayat na. Kalpasan ti inaramid mo. Ti kunam ka di. Kastalaka-laka nga ibati na kami. Sana kami lasubyan. No kayat mo? Isungarod ang nagsubliak. Di ka di makauawat, Gary. Nagawidak. Tatulungan kayo ang mga sikaso iti passport yung. Ag-migrate tayo ijay Canada. Anya? Husto tinangag mo, Gary. Nakasarita ko ni nanang may papan itiday na abanag. Saan, Christina? Diyak umanugot iti kayat mo ang mapasamak. Addan no bihak. Kat diyak kayat nga isukat ni Lara, iti babae akaskan ka. Di nakmanraba ka na kasta, Gary. Sa anak amang rabraba, Christina. Diyak ipaidam kan ka ti anak ta. Ngamno ti maipapan ka data. Di mo namnamaan nga agsinublian tapay, Christina. Anya? Awan ti pagbabawihat, ani Lara ti pinilik. Ta imparik na kanyak ti ayat, asaan nga imparik na ni Christina kanyak, Mr. Lonely. Nagkalaysa kami nga rod kini Lara, ket naadaan kami meten iti maysa nga anak. Alakastan, ket agyaman akiting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Gary. Gary pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Anya nga rod, no kasta talaga tinagtungpalan ti ayan-ayat yo kini Christina. Kunaan tayo laangan asaan ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Ket sapay lakuma, ta ipaayulat ta nga agpadpada ti pammategyo kini Jake nga anak yo. Bueno papagayam, maingka na nga gan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti tinagan Agari, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.